Gdje ste bre ljudi, ja nas ponovo jutro pratimo ljudi, danas igramo novu igricu koja se zove Agario, znači nova sezona, novo sve. Ono što nisam snimao ljudi, nisam imao interneta i nisam mogao da izbacim, evo Jovice, nisam mogao da izbacim neke klipove, znači pa ću izbaciti ovaj klip, a u sljedećem klipu ćemo da igramo, ja mislim, Minecraft preživljavanje ili ćemo da igramo Survivor Games, ne znam na kojem serveru, nije bitno. Znači, u ovoj igrici je suština da porastemo i da se jedemo. Znači, ima ovdje top 10 leaderboard i tu se ulazi. Znači, izvinjam se, znači 65 mi je skor. Sve moram ovo, a suština je da najviše jedem ljudi. Najviše, vidiš, a ne smiju mene da pojedu, ako me pojedu, bit će veliki problema. Znači, ova igrica je besplatna i jako mi se svidjela. Vidio sam da popularni youtuberi ovo snimaju, pa ajde i ja da snimam. I ne znam, evo vidite kako sam ga pojeo i već sam porasla 98. Znači, samo trebamo da skupljamo ovo. Ajde, molim te, uđi, to! Vidite, sada 176. Znači, to je ovdje. 182 sad. Znači, sve kako skupljate, povećavate se i tamo idete, ja mislim, u top. Ne znam, ja sam bio najviše drugi. Najviše, znači, bio sam skoro najbolji. Jo, vidi kolika je poker face. Au, brate, i ne znam ljudi šta da vam govorim. Znači, sljedeća epizoda Survivor Games ili ovo i to je to, znači, izvinjavam se što nisam snimao ovoliko i to je to, znači, ne znam šta da pričam. Hvala na 11 subscribera i sačekaj, ne pojesti, samo nemoj ga, znao sam, evo vidite šta se desi, samo kucate ovdje, znači to ukucate, Agario, ova igrica, vidite, to, ukucate svoje ime, možete da stavljate ovo Daršemo, a mi ćemo sad ovo jedno i stavite svoje ime, kako ćete da se zovete, znači, to je to, i samo kucate play, tako. Samo što je teško puno dokle malo da porastemo, ali dobro, puno je teško da potrefimo ove kuglice. Okej. Vidite, ovaj gađa. Ovaj gađa. Evo ovaj minus. Težak je. O, daj. Ne, ovaj već je mene. Ovoga minus. Evo vidite. Ovo je makar malo ljepše i malo bi pederska boja, ali nema veze. Evo vidite. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.